abakunzi ba mama Sharirene, abakurikirana mama Sharirene official, mwatubonye rero nagiye gusarura ariko mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Murabona yuko turi mu kazi kose, twahinze ibihumyo. Ndashaka kugira inama abamama no kubigisha kwiteza imbere dukoresheje amafaranga make, hanyuma tukaba muri gahunda yitwa kwigira. Ubwo rero turabashimiye. Ubushize mwabonye ikiganiro nakoze mbabwira ukuntu tugomba guhinga, tugomba gukora kandi tugakoresha amafaranga makeya kandi